ngaleso sikhathi ngibona phezulu like ngathi kuphathwa njenge-drone uyibuka phezulu uhamba phezulu uyibuka phansi ngapha ngawutshela uma ngithembe ngitshela uma wangayizwa kahle le nto ngelendini afolela ungqondo Ngcobo kade ngifana nawe la sekwenze ukuthi kwathi ungqondo hawu usuthola lift bama-helicopter khona la endaweni noma kuzibala nge-drone lokuyigibele angiyazi namnjani kodwa ke mfethu kwabanjani ngiyezwa phela kudumile endaweni kuthiwa uyandiza manje niyangibona uthingo lungasekho sakhuluma nalo umlomo nomlomo nangu bafu wayekhona hey Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amatacontsela entshebeni yilephu namhlanje ke siyaqandula nenhlalisuthi phethe inhlalisuthi namhlanje ngiphethe umngani wami la uTuta umfana futhi umfoka Khumalo uhamba nobantu for amaphumulo so last time sake senza saxoxa la kokhona uTuta ke echaza ngendlela yakhe ahamba ngayo ukuze agcine sefike eManazaretheni ukuthi iziphi ingqinamba ahlangabezana nazo nokuthi wabonani izinto nje ayibona kodwa ngitheke ngoba abantu bengekho umuntu okufakaza ukufakazela lezi imanga engakayibona siyake simthole abantu namhlanje ukuze abe khona ana impela ke sikwazile umthola into engatholakali into ebhizi kakhulu esebenza ngendlela esimanga abantu bayivusa ngishilele ukuthi uyosebenza manje sike akavele alanda intatha ke namhlanje sikwazi ukumthola ke hayi sikwazile ukumthola ke wafika naye ke umbulazi kaMashobani so umuntu ozofakazela ke lento eshiwo umbulazi ukuthi lezi zinto ngempela ezenzeka ngempela yini hayi singayibuya uyiqala indaba Khumalo uqala ubingelela abantu ichaze ngibingelela ubani kubabukeli bale podcast uNingizimu nenhla neAfrika yonke namaNazaretha ngibingelela egameni laJesu wethu uNyasilezo uNkulunkulu wethu Nyasilezo bafowethu akukho kutheni le ithe part 2 yale part 1 mfowabiyela kithi ngoba le part 1 ngangingedwa engekho ubantu manje usekhona kubantu njengomuntu ofakazi isigameko esenzeka sinaye yabo so angabe ngathi ngikhuluma mina into efika njengephupho angikhuluma into eyafika njengephupho ngikhuluma into eyenzeka sibhekile sobabili singakade nokudaka ugoloko sasuphethe siwuphuza kodwa uzange usidawe kwawona emva kokuba sesihlukene nesigameko kodwa ke naye ngasho ubantu ngoba phela naye ukhona nangukhona umfowethu hayi sithi before angene udabeni ubantu mhlawumbe akathi nje usibingelela ichaze ukuthi ubani then emva kwalapho ngicabanga ukuthi usuliqala kahle udaba usuqaleni useyongena kubantu emva kwakho ngibingelele nami igama lami kubantu Maphumulo uKhumalo ngibhanqe zombili lezwemo hayi ngila ngokuzofakazela ngempela umfowethu Khosi nganginaye ngayibona yonke into yenzeka phambi kwami kodwa futhi ngasho ngathi hayi ngeke lento angiyikholwa yabo ngaba nako ukumpikisa kodwa futhi hayi ngabona ukuthi hayi lento le ayishoyo hayi iyona ngempela ngoba kwangazi ukuthi into eyenzeka iphupho kodwa futhi kungalona iphupho ngoba sasiphila sibhekile ngamehlo omabili hayi awayiqala embulazi sizwe kahle abaningi abazange baze bayithole le ndaba le ndaba lena wena mfowabiyela iqala angiyiqale nje khona endaweni nesigameko siyowasha imoto lapha na emzinyathi nayo lensizwa le ubantu nogoloko suthengile suvalile ngoba sithi sohlala phansi lapha siwasha imoto senze yonke lento sibe siphuza siwasha imoto ugoloko lo sawuvula wawusala phezulu kuthiwa yisemahlombe ngangilinganise kanjalo kwaqala khona isiphithiphithi seyimoto
abanye befuna ukuwela abanye bengadedelani yabo bazibaxabana abantu kodwa kuthe emva kokusuka lapho saphela lezo siphithiphithi sabantu ade bexabana bethukana kade bebanga ukuwelisana nokudedelana bo mekhola umgaqo uwodwa kwabe seqhamuka le moto nje yaqhamuka nje iyodwa futhi kungekho ebangisayo neyilandela ngemuva kwakuyithigwane iVW ithigwane yafike yama la eduze kwethu yehlisa iwindi ngala yabo ngokuthi phela nathi asazi ukuthi ubani ofika mele eduze thina sesiqedile ukwasha nami ngasekusela ukuthi ngisule inyawo ungene emotweni esidrive sambe yabo le ndoda isihleli ngaphakathi emotweni yabo lathi belehli kwindi wabe sekhuluma ubaba lo ngaphakathi wathi sawona ndodana ngathi mina yebo baba wathi hey yayinhle lensimbi yakho ngacela ungiphelezele ngiyolanda intombi yami ngala ko Verelem yabo ukuthi angazi mina ngikhuluma nobani ngathi mina awu baba ulanda intombi umdala usukhulile kangaka angazi ngisikhuluma nobani ngiyakhuluma nje ngoba naku siyajokela nje sisemhlabeni yabo wabona wadonsa ubhonga la kwi passenger seat ngaphambili wangihlokoloza ngalo wathi yewona mfana uthi mina ngimdala insizwa le ihleli emotweni yabuka yonke lesigaba esenzakala yabo nami ngase ngithukile uthi ngimdala hey nami ngathi ukukhela kancane ngoba phela umuntu yabona ukuthi uyakuhlokoloza yabo ngathi mina awu baba ngiyaxolisa uma ngithi umdala kodwa kuphela kufanele ngabe usuyabheka intombi wathi hayi ngiyadlala mntana wakabani isibongo ngabe sengiyasho ukuthi ngwakho uma wathi hayi uNkulunkulu akubusise ngabheka lensizwa le ngabheka nale ndoda lo baba lo engimbhekayo kwangakuthi umuntu ose ready ukudrive yabo umuntu ofaka ugear number 1 kawu sekufika umqondo mina kufast ukuthi konje baba ngizothi wena ubani yabo ukuze angaze ahambe wathi mina nguShembe mntanami yabo ngaphinda ngabheka le ndoda ngithe bengiphinda ngibheka ngala uShama ngazi ngoguqa phela ngisesemanzini ayisimoto siwashela isemanzini I don't read right evele sesisuka ngimoto lezo sikhathi sihamba ithe mihamba le moto wabe sengibuye bantu uyayibona yini lento eyenzakala wathi bantu uyayibona yonke wabe sengitshela uyena ubantu ukuthi mhlawumbe bekufanele sinikele yabo yaqala lapho ke lento ukuthi kufanele sijahe le moto ukuthi sihambe sonikela kwalo Shemba simazi ukuthi uShemba ubani naye ngendlela afike ngayo sifika sila emanzini inyawo zami zisemanzini ngithi ngisazoyisula ngigibele emotweni kwazi ukuthi siqhubeke siyabosana hayi sayijaha le moto sayijaha kwavete kwakhanya ilambu la petrol yabo muwazi lo mfula lapha emathayini ake siqale kuqala nina benikephi nendawo niyokwenzani lapho nize ngicine sisemzinyathi siwe kabani lapha lo lela bridge lelana emathinini sasiyowasha imoto emathinini muwela ngaphesheya kulo mgwaqo oyigravel uyigravel vese lo mgwaqo uthatha uleft mwese kuyanyuka njalo uyaphezulu lo ngathi unqamula uyeverele emobeni yeverele yebo hayi ngiyizwa ke manje so manje na ke siyayilandela le moto bese ilandela nayo de lakhanya ilambu la petrol asikafiki na kulomunye umgwaqo lo jikela ngala uya ngasemzinyathi lapho asiyiboni imoto esiyilandelayo ukuthi iphi kunaloko waqhamuka ibhasi laliqhamuka eVerelem lideliver abantu bomphakathi kuyilona elehlayo ukhodula into lilehla le kabe siyayibona ayisekho ayisabonakala nesigameka ayisekho ngingathi ngiqala uyilandebe niyibona kodwa cha asiyibonanga yasuka kuthina thina sayilandela ngemuva ngoba mina ngisazosula inyawo ngingene emotweni ngoba nalo gap nje kuthina kodwa nakhona ngendlela sesijaha ngayo sasoyibona yabo ngoba lo mgwaqo mude amehlo yakwazi ukubona ibangeli yebo lento iyabala mina mangiphosa amehlo le ndoda bekhuluma ngibona indlela lo muntu akhuluma agqoke ngayo ugqoke ingwe kodwa ephakeme la
ijazi elakhe yabo nemoto ngale ihlalo semoto nazo igqokwe ngale kasekhipha lolu bhokwe ekhomba le ndoda mina ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe bayaxabana ngiyabukisisa ke manje hayi phila yabona leya moto webhoti ayigqoke khona lento ekuthiwa angazi noma olace ngoyibiza kanjalo mina olace laba abambathwa omakoti nemahlombe ngiyakubona lokho ama-seat wonke ayigqoke wona kodwa ke nala ngemuva kungekho umuntu ahamba naye kodwa ke nami ke ngidideke ngoba unyazi ngiyalazi kwangalona yebo mengifuna mengisafisa ukuya nalapho ngoba phela ngalezo sikhathi unyazi lazi kwakusewulona esehlele esihlalweni ngalezo sikhathi saya kubaba uNgidi washwa unyaza lokho luseswazini alukho ngidwanile kwakumuphi unyaka bantu ngikhumbula kahle ngoba mina iminyaka ngizokhijanisa kodwa ke mhlawumbe la ku 2024 2024 October kwaku October inyanga ngiyikhumbula ku October yabo kwaku October so manje na lapho ke ngesikhathi kwenzeka lento unyaza lokho leswazini mesifika ubantu ngabe besiqede kuyijaha lemoto sekufanele manje sixoxe sobabili ke manje ndoda lento uyibonile kwenzakaleni lemoto eseyijaha seyifica kuyikube kufanele sikwenze ngaboniso yena ukuthi asiye kuba Ngidi sombikela ngalolu daba ngoba ngathi lezi zinto zakashembu yena ozazi yakhe ujwayelene nazo ubaba uNgidi umuntu onjani mhlawumbe ngamchaza ngicela ungangixeli kakhulu kuyena baba ngoba ke naye unethempeli ngala ilokho ke okay so kodwa ke angeke ngicile ngempilo yomuntu ya then ngaya sayakuyena safike sayikhuluma lento ugologo lo suphuzayo usakhona nawo sidakiwe enhlobo lokho sabe sikhuluma lento wathi ubaba Ngidi madoda nibona indaba enkulu manje inkinga lo muntu ohlele esihlalweni unyazi lezulu useswazini kumanje ngekho kushuda kuyena lo nimbonile lo simbonile usayakhothama uyashiya ukuthi wakhothama nini yabo ubona nini ukuthi yilo ngasekho ngifika ekhaya nje kumama lapha siyaxoxa sihamba naye ubafu siyafika lapha ekhaya siyasho ukuthi sekwenzeka into ekanje wathi umama unamanga yabo walanda isihlabelelo wasijikisa ngemuva wathi ngamkhomba yini ombonile ngamkhomba kathi naye lo wavuma abantu wathi sakhomba unyazi oluhlele esihlalweni kumanje sikhomba lo osakhothama ungayekho uyena muphi kwakuthingo uthingo lenkosazana uthingo lamakhosazana inkinga ke le uthi wangithi ilona oluzala unyazi lwezulu bafo ngimfishane kulenkolo angeke ngikwazi ukulandelana kwabo kusho ukuthi nibona uthingo lungasekho sakhuluma nalo umlomo nomlomo nangu bafu wayekhona nangu bafu wayekhona ingakho ngithe kufanele atholakale ukuze naye aphendule manje Mashimane mongachaza wena ingathi nimbona uthingo ubuvela ulwazi before noma umuntu obumazi unyazi ngangamazi kodwa ngokubona umuntu usukhonjiswa isithombe uthi yena uyabona nangu lo muntu uyena umuphi kulaba nangu lo muntu bengimbona yabo kusho ukuthi lesi singasho sithi bokuyisibonakaliso Amthoni kaBhana isibonakaliso ngiyazi lento oyibiza ngani angiyazi ngobiza ngani ngoba ngempela mfethu emva kokwenzeka lezi zinto hayi mfethu ngaya qamba manga kuningi kwajika kumina yabo before ufika lapho kodwa le ndawo lethi akumphelezele sobona intombi yakhe uyobheka intombi yakhe ngicabanga lokho ukuthi washo njani ba ngiyayicabanga lento ukuthi impela
wena ubona ubaba omdala uthi yabona ubaba uyoyikhehla lo mdala ukhulile ukuthi angathi ahamba yabona baba ubuyela lapha okwenzeka kumina ngafika ngayitshela ukuthi mina ayimhlawumbe lezinyanga mbumbulu lezi likhona lezinyanga lezi oyibona kuthiwa idumile kuthiwa abantu zenzisa abantu yonke lento nani noma mhlawumbe udinga i-attention yami lo muntu yabo ngathi mina hayi ngeke baba umdala kangaka ngamphendula nje umdala kangaka uyobona intombi ngale kodwa nowangakuphendula kakhulu don't ubho ngala ngathi kusa walking stick like but yona mfana uthini uthi mina ngimdala akaxolisa ke nami ngathi ngiyaxolisa baba kodwa uma ngibona lokho wathi hayi ngiyancokola nami sengitsedle ngelele emotweni yabo watsondela la ngasondela wathi wangaba isibongo ngathi hayi ngwakhumana yabo wathi hayi inkosi ekubusise emva usho ukuthi inkosi ekubusise ngabe sengibheka le ndoda uthi yayizwa yini lento engizwayo yabo ngabe seyithi lo baba uthi inkosi ekubusise yena konje ngothi ubani yabo ngoba sengifuna ukwazi ukuthi ubani yabo wathi hayi nguShembe mina mntanami yabo wathi nguShembe mina mntanami ngabheka le ndoda ithuli nje ihlele emotweni ibuka ngiyabuka phela ukuthi amaqondo ukuthi kwenzakala yabo ithe isuka le moto ebihamba ngabe sengibuye kule nsizwa ngathi wendoda yayizwa le nkulumo ithini yathi mhlambe bekufanele unikele ila saqala khona ukujaha lemoto sayijaha sayitholi ngoba ngisho amabhakede sasiwasha sashiya khona sawashiya phansi lapho sawashiya phansi no khona ngiyezwa iqaleni uthinta udaba lika Goloko ube mphethe ugoloko angazi kangikanisa yini Oputi elela la ukoloko yabona mekuthise emahlombe ula phezulu la awusosaqala phela owulapho sasuphuze usalapho singakadakwa and futhi lwagoloka uzange usidakwe sobabili nayo lensizwe saye sihamba nawo sawuthutha sakubamngidi sasubamngidi saye ekhaya lapha kumama namba ngiphethe logoloko sipheza logoloko saye sahlukana khona ekhaya ngoba ngathi mina ekhaya phela manje akusaphuze akusaphuze sesibone esinye isigameko manje awangafanele uphuze logoloko afanele uhambe uyobekwa nje uhlonishwe logoloko ngoba kwenza imanga phambi kwalogoloko yabona lapha nabhuti wami angisho ukuthini kodwa lensizwa iyona mengiyibizele ukuthi inabe ukuthi lokhu ngikushoyo kuyamanga yini noma mhlawumbe akwenzekanga yini ngoba phela into umuntu mayiphuphile usuke iphuphe yedwa iphushwe lokhu kwenzeka emini kabhasi babili inanofakazi ngeke kuthiwa into ehlele wena wedwa ayinabo ufakazana bakuthi abantu laba banakuyisungulele izitori manje ke wena uliqala nini ke lolu hambo elwakaShembe bhuti lolu hambo ngiliqala emva kakho lokho ngoba mina wathi besambe nomfowethu uthi asambe ubaba lo sasekuyena wathi asambe sonikela kodwa unyaza lokho la luseswazeni mhlawumbe singaqala sinikele ethempelini ngeweekend elandelayo athi angisebenzi ngikhona ngihlele ekhaya ngabe mina hayi kulungile ngizoqala ngize ethempelini la ngaqala khona kuyonikela ethempelini likabamngidi noma ethempelini leli akulona bamngidi ngaya khona konikela nganikela nakhona bamngidi wangiencourage ukuthi angiphinde ngibuye nange-weekend elandelayo phinde nginikele ngoba unyazi mhlawumbe lizosuka eSwazini lidlule kwezinye izindawo kumali ufika ngala late yabo kodwa kungcono kufanele unyazi mele ulekleni ngiyonikela khona hayi ngaphinda ngenza lokho yila engaze nganikela ngazabona kona ukuthi cha ilokhuza isabatha nesabatha ngiyakonikela kodwa kufanele ngelinye isabatha ngiyobamba inkonzo khona ngaya koyibamba inkonzo khona yayinhle futhi inkonzo saphuma ngabuya kusasa yabona mase kukhulunywe indaba zasethempeleni ukuthi kwenile kufanele clean ithempeli kanjalo ngathi nami hayi ngoba ingxenye yabantu abazoya ku-clean intempele ngaba ingxenye yabantu abazoya ku-clean ngabe ngiya ku-clean khona
kwangena ucall khona ngiba ngisaqedesha uclean kwangena icall khona ngicela nomsebenzi nami nginikela ngicela nomsebenzi kwangena icall khona kwathiwa ngiyabizwa ka kufanele ngiyokwenza i-interview khona akuphela nesikhathi ngabashiya khona ngalolanga ade clean ngabashiya khona ngahamba ngafika i-interview yakhona kubanga ne-interview etheni kwabuka i-CV yami nje kwathiwa wena ngobe wakwasebenza endaweni enje lana sisebenza ngebhasi kanje uyaqala uyasebenza manje hamba emsebenzini ngawufonela ubamngidi ngimtshela ukuthi bamngidi angisabuyi ngalapho sengiyaqala ngiyasebenza manje mana kwasikaftina ngisiphethe ngeke ukuphazamisa kwenzeka leyimanga nje kuqhamuka uthingo ubusebenza kwenye indawo noma mengihlele ekhaya ubuyasebenza mengihlele ekhaya ngiyasebenza ngingasasebenzi ngihlele ekhaya hayi imanga impela ke ngaqala ngasebenza ke lapho bhuti ngitheme ngisebenza khona ngisebenza same day ekhaya bangazi ukuthi ngiye ethempeleni ngiyoclean ethempeleni ngabuya ngibatshela ekhaya ukuthi ngiwasha ubuso la isiphudukane ngiyokwenza i-interview ukuthi ngiyabizwa i-interview manje ngahamba ngangaphatha nje isikafutini ngoba ngazi ukuthi ngiyokwenza i-interview soxoxa bese ngisahlukana ngalolo langa ngibange ngisakuba nokudla kwathiwa uyasebenza manje ngaba i-standby la ngimuva amabhasi khona ngimuva amabhasi asebenza kakusasa nganikezwe hayi ngisasa ntambama nganikezwe uniform kwathi uyahamba ePretoria ntambama no driver kwaba ngaqala kanjalo ukusebenza ngasuka lapho ngakhishwa ePretoria angazi noma inkampani ayingibona mhlawumbe ngenza kahle yini ePretoria kuseduze wena wakubona kukude ungakazi uye khona kwemva kalokho ngakhishwa ngayiswa ePE ePE hayi khona ke ndoda ayisayibuye sayibuya kukude ePE indawo esekuyiwe ePretoria ngaphinda mhlawumbe kabili la isengayisho kushuthi yebo okuza yona inhlanhla hayi kwakuyona bantu ngoba manje nakhona lapho ngendlela engihamba ngayo ndoda yabona mengihambile sihamba lapha na 3 days siyofika mana ke ngethe ukuphazamisa ambulazi manje bantu ngoba lento yenzeke nobabili yini enze ukuthi wena ungaqhubeki notuta kule ndlela ayihambayo ingakho ke namakhetha ke etsho njalo athi nawe ufuneke uye lapha ya uyonikela sengithi mina kodwa le nto yayingaqondene nami ngoba wayizongibiza ngapha kodwa umbonile ngambona manje usho kanjani maqondene nawe ubona umuntu ongasekho yayiqondene naye lo mbhemu yayingaqondene nami wayizongibiza ugoloze ngalelo uthi hayi no nayi lento ibonakaliso into ejwayele ubonwa umuntu uthola ukuthi akanabo kushofakazi asimethembi nathi kodwa uma into enzeke nobabili nayibona nobabili kodwa manje into engakholwakala nawe uyibonile ufakazi wayo usho kanjani ukuthi biqondene enombulazi into biqondene nani wala niqoka nobabili yazi nobabili yazi nobabili yikhulumo kodwa ke akufuni mina ukuthi umvalele ekhoneni lokho ngoba yena akamfikeli mhlawumbe hayi mhlawumbe komfikela ngelinye ilanga uyabona nje bayasho ukuthi baningi abantu behlezi ngalokho thina kalandelanga ngayo yabo uyazi yena ukuthi alandelanga ngani ashithi samfikele emizweni yelila masikhathi sifikile ukhona into isafaya inqobeke kuyena ukuze abuye azojoyina yabo ungampitsheli ekhoneni ngizwa kahle cha mina ngithuswa ileli kwaphela ngazi ukuthi ngoba egcineni ofika ngazi ukuthi amaNazaretha abantu abangazwani kakhulu nophuzo manje engithusayo yileyo ukuthi kufike uthingo lenkosazana ngicabanga ukuthi kwakona amaNazaretha nje inazakishona impela abashumayeli bakhona bangafika umbono ebona uthingo ngicabanga ukuthi angagiya kuze kuphela unyaka eshumayela ngalo ndaba ezimeleni yonke indawo manje makuzofika uthingo abantu abaphuzayo abaphethe ugoloko and futhi abantu abangakholwa hey uyabona enye into yabona bhuti wami kuthiwe
uNkulunkulu ubuka enhlizweni ukuthi wena unjani yabo ngaphambi kokuba akufika kuvakashele yabona lensizwa lesihambile nayo kukhona la sasithatha khona amaNazaretha nayo lensizwa sathatha amaNazaretha isikade edlile kodwa yona eyidli kakhulu yabo bamehlisa emotweni lo mfowethu yabo bamehlisa emotweni ngoba ayeyidlile yabo ngihamba ngeguruguru la ngaphambili namakhosazana amabili la eceleni kwami abaningi balapha emuva yabo naye lo mfowethu ukhona lapha emuva ngokuthi kufanele kuhlale amaNazaretha emabhentshini imoto ayibona incane kanjani wayehlele phansi enzela ukuthi kuhlale bona phela bona belungu bethu yabo kodwa ngikutshela ukuthi yathi miphuma iya lapha ko ikephi semakethe semakethe bayibhonya bavula iwindow bayishaya imoto bathi ayime yabo yami imoto yathi mima kwathiwa hayi lo muntu udakiwe asambe nabantu abadakiwe ngiya kuleli phuzo lakho latshwala yabo ngiya kuleli phuzo lakho latshwala ngoba uNkulunkulu mekufuna uzokufuna khona lapha etshwaleni akhiphe kubona yabo ithe mimi imoto khona ngibe ngiyimisa imoto eceleni ngathi kwenzakalani kwathiwa hayi lo muntu udakiwe labantu badakiwe bonke yabona sesidakwe sonke kodwa mina ushayela imoto iyahamba iya eKenani yabo amantombazane lawo amakhosazana angihleli nawo athi hawu akwenzekala ngalutho nje kwathiwa hayi sehla la yabo hey mfethu labantu ngibathathe ebuhleni ngibayisa lapha ngibayisa eKenani kodwa bayishaya imoto lapha ngakomthetho boy distance esihambile ngana bebehla labantu bagqoke iMnazaretha bonke behla phansi yabo thebe behla phansi bathi bona bafuna izimali zabo la ngababuyisela futhi bonke izimali zabo yabo okusho ukuthi lo Petronam wokudlala kade ngibathatha ebuhleni ngibayisa lapha yabo ngathi mina bantu asambeni sigodweni solala angeke uyayikho into esoyibuyise iphande ngoba manje kuyacaca ukuthi silwa nabantu athi bantu hayi asiphendeleni khona ebuhleni khona abanye sobathola aba right inhliziyo yabuya yathi ngoba kukhona abantu abafisayo ngebuhleni okuya eKenani angiphinde ngiyobheka siyafika sathola umuntu oyedwa khona wathi lo baba lona hayi bafowethu sothi kwenzekile ngiyakuzwa mina kubhlungu kodwa hambani ukunikelela kuNkulunkulu leyo nto washo njalo wathi hambani ukunikelela kuNkulunkulu leyo nto ngathi mina ngasiphi isikhathi sona ngoba uNkulunkulu naye ulelo khuze neKenani thina siyiphandela la imali yabo ngathi mina bantu ngihamba ngikhala mfethu ngithi ngaze ngabahambisa abantu mahala ngibe ngakhiphanga ngisho u10 rand lo okubahambisa yabo kodwa ke yathi mibuya lapho izinto kwabe sekwenzeka lesigameko kwasekwenzeka lesigameko ingakho ngithi uNkulunkulu ubuka inhliziyo yabo ubuka inhliziyo singani zakhe sonke yabo ubuka inhliziyo hayi ngiphazamiseke usachaza udaba loluke PE bhuti wami yabona ngokulona lelo daba luke PE mina yabona imfethu emva kuba sibone uNkulunkulu nobantu ila yaqala khona zenzeka izinto ngoba nakhona ngiya ePE kwakhona la ukuthi uhambe khona uzuzele udriver athi manje inkampani ikubekela ukuthi wena uzothatha kule stop uyoshiya edolobheni eliwukuthi so leyo dolobha livele kude lelike umunye uthatha ushiya kulelo dolobha eliwukuthi khona la ngavuswa khona omunye umfowethu sasihamba naye naye seshayelile ibanga lakhe manje esesho ukuthi hayi usezele wazi wafika endaweni yakhe ungivusa mina ebuthongweni nawo ubuthongo bekade bomnandi ulele ethi ozothatha ushayele hayi ke nami ngithathe ngishayele ngithatha ngishayela iyazothi hayi ubuthongo bugcwele ningi abantu libhasi la lilayishe 60 wabantu full seated ukhumbula ukuthi umushayela abantu wababulala labantu wawisa phansi uyaboshwa na straight ayikhulunywa indaba yakho le license yakho ngagcina uyilahlekelwe yiyona yabo wempethu khona la ngathi bese ngongena khona eEast London kwakusho imbane ongakazi uyibone isho lapha ngaze ngathandaza ngedwa
ngoba manje ngiyazi leyo weather esengiyakuyona manje ngiyibonayo ukuthi kwenzakalani la e-standard la ngiyongena khona ngathandaza ngisesteringini ngishayela yabo ubhuti wayehleli la emva kwami ngala ka left emva kwami phezulu athi phela ibhasi le mina ngihleli phansi yena ulama maphezulu wazi wathi driver ukhulumani wethu uyazela yini yabo ngaqeda bese ngithi mina hayi angizeli baba ngiyathandaza wathi uthandazelani bonke abantu balelo yena uyangibona ngisho yena wayebhekile ngami mina ngiyathandazela le weather siyakuyona lapha eEast London ngiyabona lisha lokhuza ikhathi sisala ku past 3 ekseni yabo 4 yabo so manje uthi uthandazelana uyazela yena uningani upartner wakho kimi no angizeli ngibuka iweather siyakuyona ukuthi iyabheda kubi ke phambili la siyakhona yabo athi hayi okay yabo kimina uyabona umbane ngendlela ushaya ngayo lapha okusho ukuthi siyakuweda yezulu elibhedayo kufanele nathi sishayele ngendlela eyocophelela wathi ubuphi umbane obonayo akukho umbane nami engiwubonayo la ubuphi wena umbane obonayo kamina kunombane phambili ayiwathula wathi ayikho lento ishoyo wahlala phansi baqhubeka ngayishaya ibhasi safika estopini eEast London ngapha khona la ngoshintsha khona no driver wami ngamtshela indoda ngingenela kusho ominye imbali ngicela udrive with caution ngoba manje isimo sezulu yasazi sojana wayini emva lokho lapho ilanga labalela sahamba sayofika ePE sayofika ePE yabo kungasekho ke lutho ke esiphazamisayo yabo kodwa ke nami ngabona lapho uthi hayi ukusho ukuthi uNkulunkulu ngihamba naye ngalezo sikhathi yabo usho baba ufuna ngiqhubeke hayi usho baba ufuna ngiqhubeke phela imnandi indaba manje ngingathanda ukuthi ngiphazamise ngoba uzakahle nayo umuntu uyixoxa uzuza impela nayo yabona baba babiyela lapho bayazi abafowethu bengisebenza lapha kanye ihamba nabantu abaningi kakhulu sibathatha la sibathatha eMaritzburg sibathatha komzimkhulu siphume sihambe abanye baya ko Cape Town yabo saba nabantu nje njalo so kudla ngayo ibhasi le yabo so ngokuthi ngiyayibuka lento ukuthi endleleni la sihamba khona eziningi ingozi indoda too much ukuyifica ingozi yebhasi enye igama nxe truckini ungazi kwenzakaleni ufike le truck ingene ngale ehlahleni ngithi ngelinye ilanga nami ngoba kule ngozi ekhaya uma akazi ngisho eMarine Toll Gate uthi ohamba ngifunephi angitholephi yabo ngabe sengithi no kungcono mhlawumbe ngelinye ilanga ngithandazela uNkulunkulu angiphe umsebenzi ozoba ngcono mhlawumbe le eThekwini yabo ngaxoxela yena sembaba ubaba Mgidi ukuthi baba kunento engiyibonayo la ngendlela esangihamba ngayo ngikude kophi ukude wathi ubaba hayi ngeke nikelele lokho ngokuthi awukho right yazi nganikela kule weekend ngafonela kade kwathi ayifika ngesonto elizayo hayi uzokwenza interview ngafika ngayenza interview khona ngitheme ngenza interview ngayiphasa ngitheme ngiyiphasa kwathi uzophinda ufonelwe ngahlala kwathi kulesithathu kufanele ngiqhubeke ngiye ePE ngabe babafona labathongo lesihlanu uyakuyilokhuza uyakuyithiwa yini lento yodokotela uyakudokotela ema-medicals awusayi awungolesihlanu ngathi mina no ngalaba angibayeke ngoba ngabe isakhulu angiyokwenza ama-medical ngala ngajika umsebenzi kanjalo kathi goqoqo ngabuya ngeza ngalapha yabo ngabona ukuthi lo nkulunkulu engihamba naye uyasebenza ngoba naku ukuthi sengikwazela unikela waphinde wangijikela umsebenzi yabo kwenzeka lokhu wena yikholwa straight ela kwaShembe noma usavakasha nje ngisavakasha nje mengithole lo sikhathi ngisavakasha yabo ngisavakasha nje nakhona ngithandazela lokhu nakhona menginikela ngoba nakho ngifuna lo msebenzi ozongenza ngiyesabatheni lo Intercape awungise sabatheni ngoba ngihlezi ngisemgaqweni yabo
Uthe bese nguthola-ke lapho ngakwazi ukuvuleleka ukuthi ngiye esabatheni. Yabo. Ngiye esabatheni. Ngizwa kahle. Mfethu kwaba njalo nje. uNkulunkulu wababuhle kanjalo nje kumina. Wababuhle kanjalo nje kumina. Hayi yezwa kahle. Khona udaba lo engangalithola la ukuthi ngathi wena wakwahamba emoyeni la endaweni. Akuyichaze kahle lo daba. Ngilizwe kahle kumthombo oqondile namhlanje. Uthi wena uzogcina manje ufuna ukufaka noNgcobo, uNgcobo engekho. uNgcobo sekade sihleli naye. Sihleli naye uNgcobo kade siyishayela nje. Ngapha beke ngitsizwa nameshaya yabo. Siyishayela noNgcobo hayi sihlukane futhi lapho. Seme sihlukana ngagodwa ngaye ekhaya. Uyakwazi kaBravo uza ngaseyisolweni before ujike. Wakhona into engathi ngithatha ingidizisa phezulu. Yabo. Ithe bengidizisa phezulu. Mana ke ithatha kanjani uyahamba phansi? Ngiyahamba phansi. Inyawo zami ngiyabona nje bakushaya ama footstep. Khamba kanjalo. Kodwa manje ama footstep ami kwangathi aseyanyuka aseyemoyeni yabo. Ngakhona ngiyaqhubeka ngiyawashaya kodwa manje ngisengwashaya emoyeni. Nakhona bengibheka ngibheka yonke lemizi yalapha ngasekhaya. Yabo. Ithi ayibona yonke lemizi. Ngithi mina yebo ngiyayibona. Uyayazi yebo ngiyayazi. Ithi yonke lemizi izobuyela iyocanga amatshe amhlophe izoba amaNazaretha yonke. Usemoyeni ngalesikhathi? Ngaleso sikhathi ngiyibona phezulu like ngathi kuphathwa njenge-drone. Uyibuka phezulu. Uyibuka uhamba phezulu and uyibuka phansi lemizi. Kodwa sekukhwalele ilanga. Kodwa manje ngathi kuyakhanya vese kuhlaza utshani bohlaza yonke lemizi. Kucawe ngamatshe amhlophe. Ithi yonke lemizi izoba amaNazaretha. Yabo. Yazi lento yathi mingidedela angidedela sengingena egate ekhaya. Yabo. Kabe ngene egate ekhaya engathuka kabi ukuthi sengifike kanjani ekhaya. Yabo. Ngihamba ngayotshela uma ngithe mengitshela uma wangayizwa kahle lento ngangena endlini ngafonela uNgcobo. Ngcobo kade ngihlukana nawe la sekwenze ukuthi nokuthi. Wathi uNgcobo hawu kanjani? Kanjalo nje. Hayibo. Ngamtshela nje ukuthi akwenzeke kanjalo. Kuthiwa yonke lemizi izoba amaNazaretha. Wena mbulazi usuthola lift bama helicopter khona la endaweni. Noma ngokuzimala ke drone lekuyigibele. Angiyazi nami leyanto kodwa ke mfethu kwaba njalo nje. Kwaba njalo. Ngiyezwa phela kudumile endaweni kuthiwa uyandiza manje. Usuyandiza. Usuna ngibona lo hamba bengidiza kahle ngidiza noNkulunkulu. Kandiza ukubula lemizi yaba. Hayi. Yabona ke mfethu ngiyaxolisa ukuphazamisa ngoba le ndaba lezi zikhona yiningi kumina zinkulu kakhulu yabo emva kwalezi sigameko njengoba ngitshela nje ukuthi impilo yami yaqala yashintsha kumanje la ngisebenza khona ngike ngaphathwa yisitapamnwana ngokukhombisa izithombe zakhona nanku umuntu wami ngazi noma uzowubona yini yabo babethe abanye kophuma ngisho uzipho ngaya kodokotela wokuqala wafike naye wanginika amaphilisi ama-antibiotics azobohlisa lento wazange kubohle ngawaphuza nazo acishe ukuphela ubuhlungu ebusuku ngingalali izinyo ngiyalazi mele ngiphethe ngiyalala ngiphathe izinyo kanye libe buhlungu kakhulu kodwa lokhu akwakuwese ngaphinda ngaya komunye udokotela wesibili. Udokotela wesibili naye wafuna ukungisika la ayikhame lento wangisika wathi ceca ngerazor. Wafuna ukuthunga istish, washaya istish esisodwa esinyonga ngakwazi ukusunga kwase kuqhabuka inyama ngaze yayisenjani la ngasabopheki. Lapho ngikhala ubusuku nemini bese indlela einhlungu ezibhlungu ngayo ngathi kusho phakathi enhlizweni yabo. Ngaya emsebenzini ngafika emsebenzini ngabatshela ukuthi hayi incwadi zodokotela sekuyisubmit kabili ngiyacela ukuthatha i-leave yabo ngiye ekhaya ngiyoyilapha ngoyilapha abanye bathi ngiyabe kubantu bezulu ababonayo nani angizange ngiye lapha bafika ekhaya ngayilalela embhedeni ngalalela inhlungu zami ngadla lamaphilisi nawo angangisiza ngalutho kodwa ngelinye ilanga kade ngilele bona kwehla ngathi kwehla unyazi lezulu yabona isicapha sasekhaya siyiglass uyakwazi ukubona iminyango kathi kwehla unyazi lezulu luhleli icathulo ayibonakala ukuthi kunefu ekulona
ngathi liyehla leli futhi nalo unyazi lezulu lizongena leli esicabheni la ngena esicabheni lama la lithemelima la lathi mntanami uvuka ngikulandele yabo lasho kanje ngathi baba ulanto mina athi yebo ngivuka ngikulandele ngavuka gubhubu ngababe bambayo labe liphuma ngomnyango nami ngathi ngiyavuka ngibambeke ngithathayo ngathi ngiyalandela yabo ngithi kodwa baba ngoba manje wena uhamba phezulu mina ngihamba phansi uzongishiya nje ngaliphindele ebuhleni mina ngisazogudla la ngiyophuma ngegate ekhaya ngiyokudlula ngenhla kwa-Adamu yabo ngithi ngithi ngiyahamba kanjalo ephusheni lona liyaqhubeka liyahamba nami kodwa ngibhizi ngiyalilandela ngiyabuka nomgwaqo ngisazothathela mina ngilandela lona laphela iphupho yabo lithe meliphela iphupho ngangazi lento ngizoyithini yabo hayi ngabuya ngahlala kanjalo yabona nakhona kwamunwe wawuvuvukela umkhulu mngaka kwehla ngathi ibhelunde belinomoya kwathi kwancipha kwaphela kwathi nya emva kwalokho angizwanga buhlungu emva kwalokho kwaphela kwathi nya ngathatha ucingo ngafonela abanye obaba bezizwana nabo esontweni ngathi bafethu sekwenzeke kanje nalo baba engiqashe kuyena eNtuzuma wathi hayi kusho ukuthi unyazi benizokulapha yabo wathi kusho ukuthi benizokulapha uphelile yabo ngingene kancane lo daba lapho ikhona insizwa nami ngiyaziyo esisebenza nayo yazi ize imile stop amnana ngikhuluma into esanda kwenzeka nje manje kuyimanje isamile emsebenzini isize yanqamula umunwe ngenxa stop amnana manje uma ukhuluma ngicabanga yona omunye wathi kophuma uzipho kumina alizange liphuma uzipho nanti yalibona imulibona lihlukile nezinye inzipho yabo nala ifoni yami inezithombe zakhona ngangisho ukuthi ngiyadokotela udokotela eyisikile la elithi uyazama ukulikhama igazi lagcwala isitsha akuzange kwenzeke lutho ngilapheka nganhloko yabo ngilapheka nganhloko ngoba manje nakhona kwavete kwenzeka leli phupho yiva kalokho kwabe sekuyaphela ngesitaphamno yabo yabo ayikholakali weduda angazi mfethu yabona ayikholakali uyabona uma kuthiwa bexoxa umuntu engamazi ngabe ngithi we hayi ke nazo-ke inganekwane kodwa manje ngoba zikhulunywa wena angangikwazi unomlando ngizokhombisa mfethu sifuna ungaqondile kodwa zonke izinto ezixoxayo impela abantu abaningi ngawuthi zisazobathusa zisazobaxaka impela ukuthi hayi kodwa uNkulunkulu mesefikile kuwena mfethu akufanele nawe umuso ungathini ungamlandeli yabo ngoba usuke sefikile yabo ube muhle umbuzo wakho lensizwa ilandela kangaka nayo kufika isikhathi sayo sokuthi ilandele ukuthi ilandele ekuthiwa na uvele abantu abafani kunabantu abasheshayo ukumukela kube khona laba abalikhulu manje ngaso isikhathi abanenhliziyo manje ngokona vele ngikuthanda mase isikhathi ukuthi kungabi lula ukungena ezintweni kodwa isikhathi ufuna uyibuke phela ukuthi hayi ngeke le impela bokuphela bengiphakathi kuyona le kodwa phela kunendlela yakhe kunendlela yakhe ingakho kuthiwani kuleli bandla leli sibizwa ngendlela engafani yabo abanye bayabizwa ngokubona intombi uma uthanda intombi athi ulandela le ntombi ekhetha khona athi afika khona afika inqwaba into babe sayibona lebeyilandela agcine ejikile khona alandela inkosi omunye ayiphuphe inkosi yabo mina ngizange iphuphe ayifikele mina yabo ayalandele naye yabo kuba kaningi mfethu ukubizwa akufani yebo hayi izokala le ndaba kumnandi seyixoxa kuJuly sesusonga nawo futhi isikhathi sawo impela samaNazaretha njengoba behlangene lapha ebuhleni bezoyivala nje inkonzo kolomuna lo sisitsha ngikhuza kusona yabo yabo
ngaze musazi sitapamnwana uthi into ebanjani kodwa ke kwaba yileyo nto nje kumina lo muntu wasumise kwenye into manje la shiya leyo nto yabona unozipho la umuntu yabo hayi kwaba yikona nje lokhu mfethu akukho kunye esibonga nje ukuthi wagcina usindile ndoda hayi no bolukhona udaba ubusafisa ukulifaka noma yebo likhona hayi maqhubeka nginqamula lapha kule phansi kabamngcobo bamngcobo vese somfihla naye ngoba ukwenzela umsebenzi wakhe akwazi ukuvela ngenxa umsebenzi awenzayo wamngcobo ngelinye ilanga ngamcela ngathi asihambe sethempelini naye ayoguqa anikele waya koguqa bamngcobo unesikhathi eside ehlele ekhaya engasasebenzi more than ngazi 25 or 30 angazi iminyaka ehlele ekhaya engasebenzi esengasasebenzi yabo kodwa saya konikela naye ubamngcobo wangena ukholi kuyena sihleli naye le ndaba izosho yimina ngoba ngangihleli naye ngokuthi ngizama ukuvikela isithunzi sakhe nokusebenza kwakhe sikwazi ukuphinde simveze yebo kodwa ke umuntu omfunayo oza kumina azomcela ubamngcobo afike ambone ukuthi ukhona yaphila wamngcobo wafonela wathiwa ucela kayila ayovela khona produce into zakhe namhlanje ubhizi nama training useyo engazange apply engazange enze lutho hayi wena engazange apply enze lutho yabo so nakho lokho isibusiso naye asithola isikhathi kade sambe naye sethempelini yabo isibusiso asithola nalo naye kuba khona okuthola mhla wafika akhona kumlindile khona kwafi khona okuthola mhla khona kwafi no nina uThingo lenkosazana ngiyalwazi ngake ngaya ngawunikela kulona sasihlangakazi kungakayiwa ke eKenani khona ke umndeni owafuzwayo ke engijwayelene nawo oseduze kwentaba benhlakazi so ubaba wakhona ke saya naye impela wathi hayi so entabeni hayi saya naye impela salifica uThingo hayi kwakulayini impela nje ithuba lakho unikela nami nganikelela lokho ke impela ibe ngicela mina ngilazi kwanhlobo ke hayi mina ngiyalazi impela angilazi kwanhlobo ngiyalazi impela uThingo hayi yila ngaqala khona ukulibona ke ubuso nobuso ke lapho ke impela ngilibonile eduze ngesikhathi ke ukhona ukubonela ikude noma mhlawumbe makudlula imoto into enjalo kodwa ke mfethu ukubona konke lokho uNkulunkulu uyibonekalisa kwakhe kumina ngemisebenzi yakhe ayenzayo empilweni yami ngimbonge mina ngokuthi kumele ngikholwe ngimlandele yabo ngikholwe ngimlandele ngingazi-ke le nsizwa yona yabona kanjani kona kuphi and futhi angeke ngithi ngiyishumayeze ukuthi ayilandele ngikone naye iyobona ngesikhathi sayo ukuthi sewukanje yabo hayi okuhle njengamanje njengoba ingakalandeli okuhle ubufakazi obufakazela ukuthi imisebenzi ekaShembe ikhona ngoba isikhathi esiningi uma kuthiwa ifakaza nayo isiyinhlaliso ukuthi bokungakhona lokho ukuthi hayi le nhlaliso seyihlangeneke kodwa nginxa ukuthi ifakazelwa umuntu osayiphila impilo yakhe ngathi mayisuka la nje uyoshaya ugoloko nje mayisuka baye umuntu osayifanela nathi nje uyabo kushuthi singathi sithi ubufakazi bakhe cha siyamkholwa simkholwa impela ngoba kuthiwa inhlaliso besosho hayi shuneneke ngiyabonga kakhulu ngelokho ngesikhathi osiphe sona ngicabanga ukuthi akukho kunye okudlulela kulokho hayi bafethu imini ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi nilethe lolu daba nilethe nobufakazi futhi lizosiza abantu abaningi baningi abantu esicabanga ukuthi bazophila nabekade bengabaza nebekade khona phela isikhathi esiningi thina santu abamnyama yazi nakho kuyingabaza izinto zethu uthola ukuthi siyashesha ukukholela kwezezinye izizwe kodwa ezithola ukuthi cha izona impela sohlezi sigxeka kodwa emva kwalobufakazi ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazoshintsha nendlela ababuka ngayo inkolo
yamaNazaretha. YamaNazaretha. Cha mina ngisilona iNazaretha kodwa ukuthi ngiyayazi ukuthi inkolo ngiyayihlonipha impela ngoba inkolani bakithi inabalandeli abaningi. uNkulunkulu wathi ngelinye ilanga if wabamhlophe waba umlungu kwakuzothi wonke umuntu Kuzoqala wonke umuntu. kodwa wajika wabamnyama njenganansi. Nina mase nithi nizokholwa kanjani umuntu omnyama? Kodwa kwasengathi inochema phakathi phela abantu ukube wabamhlophe awumeke la mina sengibuka le yakho angithi sengifike into mase buye into ukuthi hayibo kwanje vele abantu bakaShemba bakwaKhumalo engathi manje isinochema manje wasekhetha wena manje bafuna insizwe nganginayo maphumulo hayi sawukusuka kumina ngingekho usiyosindela umaphumulo hayi asibonga bafowethu phela uyivala bantu awusho amagama okuvalelisa bafowethu. Hayi ngibonga kakhulu ubufakazi engithulile buyibona into engayibona ngosi kodwa ke engasho mhlambe nami ke obuya ngidonsela ngiye khona kodwa hayi ukuthi uzoyela wena uzodonsa abukuka bese ubiziwe nawe khona ubiziwe khona iqondene naye mfowethu iqondene naye. Hawu kuzimalanga kamakhenika ke le asiyayivala sithi nje sithanda ukubonga impela sibonga kusicela ukuthi babukeli bethu ba like ba subscribe ku page yethu Isiqandulo ni share nidlulise nakwabanye ningaloku nivalile indaba ezinhle kunina nodwa muthi ubhuti Nxese muthi inkunzi kamakhenika uyampromote akashiye inamba yakhe. Hayi sobuyesikwenze ngelinye ilanga. Hayi isho leyona hayi sisivale nje shibirishi siyashibilika danko Dake Isiqandulo.